Munini wa spika mbungeni ya kaunti ya Masako Stephen Nzue Mwandhi ni waweta kivila cha usumbi tachelekele mbai ya mukamba itina wa Kalonzo Musyoka kuoselela utongo yuwanga likoni ya ulei. Mwandhi emweta Kalonzo ta mutongo yulo unje na mwenende na utielewe kayithukisya kiyo cha mwenende na nutoete kutongo esya ulei. Oingi ni wamenda enende na mbai ya mukamba ndikethukisya alame weta Kalonzo ndosa kivila cha usumbi evo moyumbe wa Kangundo Fabian Chule Benmark Musau ena mauvo. Because we want to show there is an official position. In fact, they will see opposition that they have never seen before. I can tell you that. Muthenya umwe na ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kutangasa wendongo ya ulei. MCA wa ward ya Kalakala na ingi munini wa spika mbungeni ya kaunti ya Masako Stephen Nzue Mwandhi eweta yindi vusokwe mba ya mukamba kwa kivila cha usumbi kwisila Kalonzo Musyoka. Kivila cha usumbi cha ndeno yitu ya Kenya kila kikaleta kituelekele muno uwe mana yitu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka lo wende no view kande yonde aina na enende na kwao yu asisi nondo Raila no amuyo kutiko kuna campaign sia AU imaanisha automatically muno la wati kanolo kubali tofati imayo mana yitu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ola idio ndeto endosete kuti akapoye kibila ndo ibinda yene ibinda ile yake la takitwele kile kwao you know wale tekwenda official opposition leader na no kwate kibila chuno no ton kwao you know ile radio kite kwao you tatatigioka isile ingisyo ndesiande na Stephen Kalonzo Musyoka ndo ile radio kana yo nyeri at that time na Imeru na yembu last week na musisha no ende na kufuatania ndongo ile ingi wazita tatongo imaki Mount Kenya ma Western tenamo ma Kisii tenamo nwende no kwatana no yonzia watakula siaba Kimani watakula sia Kisii watakula sia Mombasa na kundukula kungi nikenda withie no usumbi na nikindu kitoneka. Mwandhini wa mukathi ya Kalonzo Musyoka ta mutongo yulo tiele ayeigwa kiyo cha mwenendi na nutoetie kutongo esia ngaliko ya ulei. Niwe wina mwenendi niwe mutongo ipeke yake una nengiwe sindu kwata Yesu ndo ekiwe lazilesile Kimani wasakuwa usumbi waitu kana unenge uthiyula vivande yonde na ke Stephen Kalonzo Musyoka una nengiwe ibela nino osa ibela na sindu inge mbinge lakini sianye katika ibela isu na ando ma Kenya niri na ando na analea kutongo imothoku analea na finance bill ila noyo 2023 otwathio ka tukuna protests nake tuyasia finance bill tenzio ani nabalukilwe ne court uni no kiela round ya Kenya ni balukilwe na Kenya nawe anasia ena na Kenya ndependa siendo sia kwatho ande kwenda siendo kunengwa nikenda sibini ya Kenya ovo mwana u oingi ni wamenda enende maikethukisya mbase sia atongo yi alame weta Kalonzo ndosa kivila cha usumbi nendo nena namba ya mukamba teka ni inangwe undu no utoneka na twangite tinene irio ndana wasyo lala naiseyas nondo kwa mama itu oma kitu kidogo ala tuisema mana ndio kuna kula sia yes mume onena mayasha ndatona na mama naye ndiye bana watu pesa tonini baya ikenda mathosi andu mo nindi mato nyino kawo constituency ni sio na neto mese tambise no mono nini na waba Kangundo aiwe no mundu no onozi tukasa tonini athosi andu make makangundo no kunena Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ndatona ke ndatona etele asia esi na kam 2027 ndo mwenende no sia esi na no amwete akakomania na mwenende 11 nondo o YouTube inda ya kule chandu maitu maende na kuthina lino lano no mpaka matetewe na ndongo ile kutoka ya Kenya kwao ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na hivyo ndete itina wake ulokwizila nziengi ulaida kazila kake especially from our region tikakomana nake 2027 na maigeta bebase nondo mwenende no amwete ande kwenda sindu sia muthembo sio seleke ndo kila kingi kiende na atongo yamwe no seleke na kuthiko na wambesa tukasa tonini wa State House ekenda mathimakosia no maitu vilingi wa mavo mutongo TV kumava kauntini ya Masako nyenita wa Ben Musau.